Kani kada gejaka kepada internet shisha. Habang ipet ya kilum kiwa. Kanu kemensim kada lung shisha. Dang don buon gejaka pori kasi. Henry kat kum kejinya itu. Kani kada gejaka. Kebakring mata internet. Ya kikumat gejaka. Pensawa ting am syaki surok dan etmiau lagi kaniru kadegari kabakar di ku jingkang ba man ka dengkong bat ka keren de breu de play haba lajur kau wajah Iwa akibat internet. blang si poron bat beda itiang madu kata bangan dia pada istiwa kadu kemensim sama terang baru hidup kin satwa ya bisa roki kopar lah dia kani gejaka mangga yang dai ban pandai